Ko tamiiti te tīmatanga me te whakamutunga o ngā tohe a tūhoi ki te karauna. Koe rā te whakataua Tāmati Kruger i te whakawā o ngā tāngata tokowhā me a rātau mahi i te urewera. Te kanohi kawe i ngā take a tūhoe, mai ngā take tiriti ki te puari o te hauora o tūhoe, te wāhi mahi o Tamiiti. It's the longest job he's ever had, quite frankly. Hei tā nāno, kua roa noa tua Tamiiti e whakamanawa rau ana i te iwi i roto i te āhua whakamataku. Equally, he makes Tūhoe people uncomfortable as he does Pākehā people. He makes me uncomfortable sometimes with some of his ideas and accusations. You see Mr Iti engage in that sort of process in front of ministers of treaty settlements? He's a master at it. Mr Iti is well aware of the power of symbolism and imagery. I nā te āhua whakamenemene o Tamiiti ki te i te tau 2005 i te pōhiri ki te rōpū whakamana i te tiriti ki te whārua o Ruatoki. Who was organising that spectacle? Mr Iti. Did you see the spectacle? Yes, we were all a little bit anxious because he wouldn't divulge the details of the plan, but in full trust and confidence we went with it. Hei tā nāno, kei roto i te hitori o te karauna me tūhoe, te whakamau. Their prospects to prosperity has vanished. I would expect and find it reasonable for those people to be in a state of hatred. Engari kai hea te kaupapa mo te mana motu hake o tūhoe. But obviously stopping short of full self-governance. Yes, we had trouble with the Crown around things like passports. And has Mr Iti been involved in these discussions and advocacy for Manu Motuhake? Mr Iti is the precursor of all of these negotiations. Te āhua nei a te wiki e tū mai nei, kakapia nā kōrero. Tini Molyneux, Te Karere.